Sisi ndio Sifuna ni mugambo jombirĩtie gũtambaa gatigati ka mbembe nduke Gen Z timitandao ya Kinandi indi inyako ground nonto mururumo jwa Sifuna na amu ni rurugono roe ikipombele kiringathĩti ya The Standard uthimo ngathĩti ya The Standard bugitariria na kuringa mbicha na gutuchorera mbicha yeye mushamanio jwa Linda Mwananchi ikitengela jatongeretwe ni seneta wa Nairobi Edwin Sifuna areo mubunge Bakasi East Babu Wino James Orengo Caleb Amisi Otsosi na atongeria bangi baranabo ni ba murengo juu kiri ODM bara bagui kubatianiri ODM yekundera kaune kamwe na UDA kana Rais William Samoei Ruto na timu shemene juu ake jurari jwa ODM kaithira ngikuira ni mushemene juri kujungi jurari jwa ODM indi juu jwatongeretwe ni one Edwin Sifuna ni juu jutigite juu makiti baba inge bareo baraba tuirekire kiothige siasa yitarira areo Professor Kibutha Kibwana uraugite nande miaka ya 1990 iguchoka kaire na yuchoka irindene ya vijana baba konekana ba mbeo impolo ndene ya kiama kia ODM baritwa Young Tax ya bora kwa na Young Tax kiri 1990s ukinyeria multipartyism democracy igitenedira ya thirikari ya Kanuru ngurotongeria bwa Daniel Toroitich Arap Moi nande vijana nande kina Edwin Sifuna Babu Wino and the likes ni baidrite kuringana na bamwe ba these seasoned politicians bakiuga ni bakona kurina mururumo jaju kurina mushimo jaju na kurina riri ya eu ya kwethira ni bakonekana bakipull the crowds kana ba kwithira bakithoma crowd bila kwenda bakathoma crowd burakure na bagaitaniria na mururumo jwa crowd bura kwenda ni buba kwithira nabo bakiaria kioto kia Kenya buni uge bwa some of the seasoned politicians bara bakathite itagaria ya Sifuna and the likes ndawa the likes ni baubange baraba idirite bakionekana ba keitenga na ndwaria cia kundira kaone kamwe gatikati ka ODM na UDA Edwin Sifuna akiuria utondiu tutidira to kirongeka presidential candidate 2027 agishokeria miario ya the late CGH Right Honorable Raila Amolo Odinga ni video mbedre nya ngishitegera kiri mitando ya Kinandi murumo vijana igita ya kinyire akwendera kugite gukelo nyatiangas vijana indi batauma arokire kana baragana indi no barendelere gwitana mbere kiri mishamono jwa gisiasa gaturekane yeu ya Edwin Sifuna no ntonkaitira ngikwira yeigi mushamono jungi jwathikire waigoro na ni jwa ODM mbere twithira tukimilikilia indi gatutegere mantu ya kithomo no ntamu kithomo ni tugira ukiria mugongo ikakuwa mumiro akiuga inyembo ni ngogi ciayo kana ngogi ciayo kana ngoi ciayo kalingana ni naumite indi yote ni mamoya kana yote ni mamoja na mwana akaithira ina kithomo ni wirigiro bwa mugongo wirigiro bwa ntura wirigiro bwa mucie na indi kithomo 844 kaki ukunjwa by 2027 eu ikaithira tukina ira ciitawa zilizopendwa it is do or die lazima baranandi bakugeria kerio kia KCSE baithire nabo bagiciumia na kwata grade ira ikaithira ikiagira nondu nandi baba enyuma yo bategi mutaratara juju 844 batakumenya mantu ya kerio kia KCSE bo barimenya KJC na mantu jajangi assessment ingi gokirugira mutaratara ju mwero kithomo kia CBE competence based
education nande bara ni candidates mwaka juu all the best kuma kiritwe turemetha ya nteto nonto nande Julius Migos Ogamba ugite this do or die otina exam retake kire bara bari na claims juni juu mwaka juu kuthiria na kukarira kirio kiu kithia ni kia form 4 kiu kia form 4 nonto manto ya KCPE twathiranirie nayo nandi ni kuthirania na manto ya form 4 kina nandi tonya kiri career pathways kuringana na mutaratara jwa CBE bonde bara we urenda kioto uga ntathithirie form 4 na ngenda kuthithia form 4 juju mwaka joku mbere tutairwa kiokunjwa na gikuina gitina mapleti iu karatasi gatwire 1 million ni bara bakuthira kini bakomila milikelia mwaka jo kana candidates bara bakeria form 4 mwaka jo ni 1 million imwe kuringana na utaribwa kithirikari candidates ba form 4 this year so 1 million all the best to them by karira kirio kio kia form 4 batithia baba mbere indi no baithira iboba mwisho kirakariro ni bange indi gitikariro ibange nyuma yabo so all the best bakingira mutaratara jwa 844 all the best to them akuma kretwe tutegere jange nkwirire ngakwira muchamani ujira jungi indi kambite kiri manto treasury mbirita joka manto ya ODM treasury no ititina mbere gukinyiria ati bando Kenya iti atarine ya murio yoa irando kwibure nene ari ka murio rekaithira ti uteithio ringi reka sumbua nande kuringana na CS wa treasury John Bandi aru irando retu tisumbua irando retu ri sasa wene irando retu ri in the manageable limits inyakethire kinyite about 13 trillion kwa mambo bando manto yaikwa yake Kenya tumbo joto it is within manageable and sustainable limits buntu ugebokwa ni ugebo John Bandi ibu akuga agitha na mbere gutariria manto yaigie uchumi wa ndigoro ya Kenya ikiwa debt is manageable tutegere manto ya makoti no ya kumurekwa na yare murekwa kana rwangirurwo gambithania na ruwa murekwa kiri page 7 kiri ngatheti ya the Standard ni kunkuo kana nkukumo iraithite gitabariki rwangirwo rwa gambithania akina kioto kio mtu inakire kithira ni wenye pesa ndio anapata haki nibo bakwithira bakibwithiwa lukumba karatasi gatuna na tugitigira mantu ya makotine karetegera mantu ya urumwe bwa Western Nation kana Mulembe Nation Mulembe Nation igitenera ikwari na bakijana wa Malwa indi narua kutina uniting figure kana personality National Assembly Speaker kana speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi barishalela nondonande kuri na nkujanio nteresha Western erokirirwa narua kuri na Kampio Mutegeri bitikiria daika ibwe pole Kampio nako galukiri mutindo kanga ngibu kwetha kuri ndi murungu no munene tukwara kimantu jariko tukwara kimantu ja Mulembe Nation ni Western nara kwithirite kuri na nkujanio na kuri makuthikanira baile ba ni barana ndi bari atarine lika na ruarua Rais William Ruto na ithirite appoint governor wa Bungoma Kenneth Lusaka ariwe mutongeria wa mantu ya UDA nteresha Mulembe kana Western kiuria kia bata kiora kwa nontu bwa team Moses Wetangula
kana Musalia Mudavadi indi baileba retu ni ritho gutegera nite bakaitha bakiutha kiuthi kiao no ntukuri na mpatho na kurema kuthikanira katigati ikatongeria ndulikana senator wa Kakamega Boni Halwale the bullfighter anaithirite nwe akionania kwithira agikundira kaune kamwe na rutere ruregani na thirikari rira Mudavadi na Wetangula bakonekana bai murengo jwa thirikari kwi some of the key leaders in Western areo George Natembea bakoneka kinogo bawa banatambua manto kundira kaune kamwe na thirikari bariaria bura bakwenda na bariaria batina wa bakiregana na nteto cia Mudavadi na Wetangula retu ni ritho tukethia tugite na mbere kona siasa cia gonto ndigorone ya Kenya mbere tutegera siasa cia ODM na editorial cartoon kwi mantu ngwenda kwira nonto neo ni abata na ni ugaibwa keki ya kindigoro ugaibwa keki ya kindigoro mutatara yu ni jo ambiriritie nonto bwa budget ya 2026-2027 likana mwaka yo kithirikari ni kwambiria June July ilio twambiria mwaka jo kithirikari na mwaka jo 2026-2027 yo kithirikari mangabana ni bawite 420 billion ite utugana nonto kuringana na treasury ni ete allocation kana proposal projection ya 420 billion ile kaidira igita kiri thirikari cia matura kana kiri counties ni mangavana bariwa tutubecha becho tutubecha tutikwana sababu ira mangavana bakoyana bariuga service delivery ni kwenda kuri na mbesha utiumba kuruta maendeleo bila pesa utiumba kuruta mirandi ya witi na mbere bila money na niba kwenda kuongelwa 420 billion ikinya at least kuningana na mukarigiti wa committee ya mantu yeigie mbesha kiri kanjo ya mangavana na ringavana wa Kakamega Fernandez Barasa aruwa tutekwenda 420 billion kira tukwenda ni 534 billion Kenya shillings 534 Kenya billion shillings eu ni ni K420 iliongelwa ngiluki ya bilioni igana kithida thirikari ku icio twinacio indi committee kana commission ya revenue allocation iriwa at least inya kithioneka 534 billion na bukae wa 458 billion on top 420 na bo bauge bariuga if not 534 tutitonga becha yu ende nkura no ciweta na mbere katuchoke na ni manto ya ODM iturekirie kutegera manto ya Basifuna indi kurare ya mucemani yonge tononoka Mombasa Oburu Ondinga Gladys Wanga na tongeria bange ni baratite na mbere na micemanio ntereida cia Mombasa indi na yu mucemanio juu ni jwitite na mbere kumenerwa ninge bamwe bathoi bagisiasa bakiwa kazi ipo nonto mucemanio uyu tare na kiririmbi kianto burake akujirirwe ntereshe Kitengela muji munene jo Nairobi kiri micemanio jura jwa Edwin Sifuna na kiri mucemanio jo kiabata kira giatendekere Oburu Ondinga oranwe interim party leader wa ODM araolotere CS Hassan Joho nwakaithira agitongeria ndwaria gatigati ka ODM na UDA Hassan Joho ori CS kiri thirikari ya Kenya Kwanza nwe uthuri ni Oburu Ondinga gutuika agitongeria mboto kana kanju ya bara bagaita methene na UDA kwariria manto yani mbito kona turi ODM nibu Oburu araugire igoro kiugio kiabata giatendekere otherwise kiri numbers kana kiri utari na wingi bwa anto kidogo hii vijana inaitwa young tax kidogo walionyesha ubabe wao
ntuko ya igoro nande Asanjo nwa katongeria ndwari u katika ODM na UDA likana ntuko inkai Oburu Odinga ugire batu itukomeria mata gitekia munini o rais tore ODM nibu Oburu Odinga augire na aiku au miario itayugiriro bubwega ni atongeria baraba Mount Kenya East leo CS Geoffrey Ruku ura augite ugaringithia gitiga kindeke musiguze ikitia kindeke mukiguza kitaumana na tuenka kindi atongeria gonto ario gavana wa Embu Cecil Barire bakeuria ODM that seat is not vacant bugita ndo arishenu njo akibatongeria bakeuria kidogo sisi giti vacant Ikutika isho shokari na orito kiringa theti ya nduge narua The Standard kuri Jumatatu tariki ya 16 mweri wa ere mwaka 2026 bita wakabwe mutharimi ngwere thank you very much no ntobogo tudura gwetana batu ekinya tokiringa eme we ni wotu etheti nyombe nteto nambari 1 majenzi bariuga nambari 1 kathetune kamero akuma kirini kiriwe thank you very much kiri mitandao ya kinande tore live na nitutana mbere gukumenyethia nteto bura igotondoka ndeka ondaika idha wa idha ntuku ontuku masaka kwani masaka makasi kwani makasi tuthingatire na ukethira ukimenyethua kwendere gitarire ga weta kuraya gikosi mzima gitongeretwe ni MC Tesh nchamurano bienine bakethira bagitwikia bienine gutegera bura nyayo kurari igoro na gutegera bura bieni kurari kiri mashindano mwanya bienine kwendere gitarire ga